پیشەیەکە سەرەکەک و بچاندنا زەیتونان ڤە لە ئەفرینێ گرێداییە گوڤاژگەهên zeytêne. Di demsala çinîna berê zeytûnan da guvajgeh dest bi karê xwe dikin û cotkaran pêşwazî dikin ji bo derxistina zeytê. قرار هيئة اقتصاد وزراعة وتموين وإدارة محلية قشتك بهبر جيبي شاكرين قلت قرار دو بنجيمي هيك بابي طبعا بارد دو بنجيمي ما حوزرين جد مكبا ذكر ما تشولد خونتن ما تناكد خونين ما صيانة شاكر ما موزوتي خودينو ما حوزري شغل كر هەروەها گوڤژگەهên zeytê ji bo karkeran derfeteke girîng e ta kar peyda bikin. Yani vak daxilikiye mro moro çê dibe û işte guleke me 3000 pêsê derûye yani ne hewce emro ne hatima bişrava xwara. Xwediyên guvajgehan diyar dikin ku berhema zeytûnan îsal kêm e. Lawma bandûr li karê wan jî çêbûye ku tenê 128 guvajgeh îsal dixebitin. جي مكبازي لجوتوريو دنري وقت زيتون تنابن لتشولي ونهونين مكبازي توبي هندك الشغله يعني زبوني باري ست شغل دوني ست بنجت شغل دست شغل دوني هيسول ده شغل نكوني ويني برهمکار dibêjin dûrpêçal ser Efrînê dihêle ku buhaya zeytê erzan bibe. Çimkî bazirgan nikarin bi hêsanî tev bigerin ku di encamê da cotkar rastî ziyanê tên. سعر زيت يجي بمارو نوكو هسول پر ضعيفه يعني وقت دست بكي بهوري حطوني هوفيني زيت جيس $62 نوكو توري بلن بينجيو $2 وضعيفه حتى نوكو اكونوم بارو بم يعني دو بينجي دهودا ما موسم دست بكريا حتى روي هرو ما تجارك بيچي مكبازي دوناديه Hêjayî gotinê ku li çiyayê Kurmenc Ango Efrînê nêzî 18 milyon darê zeytûnê hene û ew bûye sedem ta pêşeya guvajgehan jî pêşkef e. Ku 320 guvajgeh li Efrînê hene. Newrûz Reşo, Dengê Amerîka, Efrîn.